گندی خوش خملاچی منای سوزنا بنفشه خملاچی منای گروزانم سوزنا بنفشه لاوین یا لاوا سنبل رشوای لاوین یا لاوا گروزانم سوزنا بنفشه لاوین یا لاوا گروزانم سوزنا بنفشه gelek spas. سپاس خوش بله مهیبانین هیجا و برومت برنامه رنگین هنر دم باش چاخه و گلک خوش بی ایرو مهیبانه کی منی گلک دنگ خوش دنگ زیز و هرمه که پیروز طلعات یشیل ام زیده درج نکن طلعات یشیل گلکی بخیر و خوشی لسر سر چواهاتیج هرمه باتا حیانی ویدری یک یاد دوا هوال محسوم با مست انگین و هوال فریزی خبات کارین نوند چاندا مزوپوتامیا استانبولینه ام گلک سپاس کن ایرو بون مهوانین رنگین هنری براستی جی هوا رنگ کی هین خوشتر و گشتر هوا دا برنامه ما هوا طلعت کا ایدی ام تناس بکن بلا يعني شخوا تماشاوان و تجنیز ناس دکن لی ام تخوازم وار ولا بدافکی ما ایرو تزافت کردیم ام هین بهتر تجنیز و ناس دکن طلعت یاشیدش کویه کیه چیه چه دکی و چه بکی چه ناکی کلام کن بله ام گرک سپاس دکن جبووا گوتنی تای خوش سر ناوی حوالین خبات کاری نوانده چند مزوپوتامیا ام جوا و تماشاوان ما بدلو جان سلاف دکن ام راستی کلاجانک پر کیف خوشن کو تبلیغ برنامه بینه حوالین خویا و بگله خورا بگیجنه سرده جبوی به درفتم گلک سپاس دکن جبوتا و جبو حوال می خبات کار ویک پرساتا طلعت یشیل زارو که بوتانیه ناف گنگشی تکوشینه ده هاتیه دنی و دناوی گنگشی تکوشینه ده مازن بویا تمنی خوی پچیک بناوند چند مزوپوتامیا شاخن امبیجن بوتانه وک شاخن مموزینه و ناوند چند لالشی آ سلوپی بدستو بخواتن چند هنری کریه نیزی 10 ساله نوا خواتن ناوند چند مزوپوتامیا ده جدی گیرم وک کنسرت و وک آلبوم و وک پروژه و جاناج وک پیشکشوان وک خبا وک چیکریم برنامه yani hevdanek emin he ku بپاریه که آید بکیلیه که جبو وی تکوشینی ببم هاریکار ببم برسف جبو ایشو جانن وی گلی و کنرمندکی ای باشه ام گلک سپاس کن حوال طلعت تشته گیدین هیا مثلا از بجیم تیبتمندی که دوکا هرما بوتان دناف چاندا کردا دا مثلا رنگک چاوا مرفکاری ببینه آنجا رنگک چاوا رسند دیه ده بله براستی جی اگر کو مروف چاوک جدر و هنر شروع دکه و کم بیشن تیزانین بالکش نوا همو بشن هنر دتی تا نقاش کرد منو دکاره وک ام بیشن جغرافیک وک خاکک پیروز بگیره دست هر چی قاس مروف لیواج لیو بکه لمخابن وقتی تو کوی نواوی راستی ده تو نواوی دولمندی ده نواوی خوازای ده نواوی هدوکی ده تو نکاریش در و بین زمان دوی کت و آخی جیان بکت و آوه و خوی توی چیای بگیری یا تو و نواوی هوا که دم ازم ببی براستی جی سر خوا فلسفه کن بیشن دم نولوتی که گرتی حتی روزان حتی جیان روزانه نوا خدا پاراستیه نواوی سیستمی ده خوا پاراستیه جدوو که خوا بگیره ج کلتورا خوای فولکلوریک بگیره ام بیشن ج جلوبرگی خوا بگیره ج گووندی خوا بگیره ج هنر خوا بگیره ج بشین ام بیشن ستران و لاوک و لاوجه و حیرانوک و پایزوک بگیره ام بیشن حوزک وک خزینه که دنابا و ناب هر چاریلی و زانم ملک آلیک چیای گابارا آلیک چیای ام بیشن هر کوله آلیک چیای بخیره دنابا سینورن شی مخابن 100 ساله بیستان دهاتیه سینور کردن دنابا چارکوشا ده حوزک دولمند ده گلک گلان جه سود برگرتیه
و ji gelek gelan re jî bûye em bêjin mînak û gelan jî War û wargeh. belê belê Stargeh. em bêjin wek me gotî nava xwe de çanda neolîtik hêjan dihebîne di nava wê çandê de ew em bêjin taybetmendiyên ku gelên bi sedan salan li wê herêmê jiyan kirîn taybetmendiyê xwe hiştîne û derbas bûyîne koçber bûyîne hêjan wek çandek em bêjin wek çanda Sûriya wek çandê Sûriyaniya wek em bêjin çandên gelên qedîmên Mezopotamya her hatine di wê hewzê de em bêjin mîratekê xwe hiştîne ji wê yekê jî em bêjin xwedî bi rastî jî wek kesane bêjim xwedî şansek mezinim di wê hewzê de min çavê xwe li jiyanê vekir û bi rastî jî wek xezênekê her çi qas nebûbûm bersiv jî wek kesatiya xwe di wê hêşmendiyê de wek em bêjin mû dikare hewza botanê û wê herêmê wisa kurtasî binirxîne. باش اول طلعت امي مجارين ما هين امي بردوام بكن تایبەتمەندیên botanê lawik û ez bêjim xweza botanê devoka botanê em ê hîn berdewam bikin lê em dixwazin stranek din jî temaşevanan jî û em jî guhdar bikin û piştî stranê em ê berdewam bikin nîqaşên xwe. Belê em ê wisa stranek bêhna botanê jî were em ê bêjin em ê strana heyranjar û Sadî sad divê teqez vê bernamê ne yani bêhna botanê yani hem devok melodî hest û bila bi tevahî me bibê lê bigerîne. Em ê wisa wek ji gotî em ê wisa stranek wisa botankî heyranjar û bêjin lê bila em bêjin eger kêmasî hebe em serî de di kesatiya em bêjin Fadilê Cizîrî û Salihê Şirnexê û Cemalê Mihê û Rêzanê Batî û her weke din hevalên me yên dengbêjin ku di wê herêmê de ji bo me bûyîn em bêjin pêşkêş û me ev huner ji wan girtî ger kêmasî hebin jî bila temaşevalên me hevalê me li me bibirin. Em jî wan hevala wan hunermendên hêja dengbêjên hêja bi rêzdarî em wa bibîrtînin û em bêjin bila şad bûn ku îro şagirtên wan ala ku ji destê wan girtîn berdewam e bila şad bin. Kerim. Ay hay ويدوزج كل تدمر دويلة حيرانة من وجارو هاي جارو هاي جارو ودج كل تدمر ويلا مالا من اتشافر اشي بلاك لا سبحان ناگره حچی دوستی که بی زمان اجده و خواه دوستن شافر لی خواه کافرن حچی یارگاه بدله بجه ملک املاک مالا بابه مروف شیرین ترن هیجارو وای وای دبلا حیران مساق بی بابو دوستا گاوی جی ویرلی آی آی آی
حيرا لا تياقى جديد من السلسلة ويلي حيران من جارو جارو وجارو تياقى جديد من السلسلة داشتقى السلوب بيشرنا خرنجين مقابلة دا بینو عشق عالمه و خلکه به سر دل و یا منو حیران عشق به عشق دل هیجارو وای 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 دا بلا حیران بالساق بی وای بابا دوسته گویجی فیرنی وای حيرا جارو 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 أختنا فاسن دي ويلي حيران من وجرات طرينا سنديا والباب بلنده بلكي وكافيا دوازي نزا قرمزي حاس حيران مستون نجو قرمزي سردسي كتشكي فاضي هي حيجارو ويلا التكتشكي هاي المجاهيلي ويدو ترابا نادي ببجا بابجا سرقوهي بسيلي داش كله مرقة حيراني واغي حي بابو استريت شباب باقش كيف حاجة طابة دي كليلي واي 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 دبلا حيراني من صاغي بابو دوستا قاوي جيبيراني سپاس gelek spas gelek سپاس خوش اول طرف يعني تيبت منديك ويستراني هي يك عاد دوا مثلا gelek جارا من بهيست يكو اف ستران بیوانه که جی هنرمندیه جی هر کس نکاره به استرانه جی بیچش برکو دووک ریتم گلک تشتیمین تینگو هرتن قرق تینگو هرتن تایبتمندیا به استرانه چیه تایبتی کرتاسی کارش مرا بیچی یا براستی جارو حیران ما براستی ما مناف کر بیشان نوا آخافتنی خدا چاوا کو تایبتمندیا ام بجن شاکر هیا لهر مار سرحد بله تایبتمندیا ام بجن مراده هنرمندن مراده کنلم ام بجن عالیه مردینه ولا ام بجن خطر رحایه ام بجن گلک هنرمندن جدا باقی خودو هر وکیدن عالیه بو تانه جب دراستی جی دنگ تایبتمنده گوسا اکو ام بجن به تیپین ام بجن اکادمیک یا دا به نوتا به هر وکیدن biz avaki zanesti yani ferbuna ve em bejin da asta tünebune de tişe gusta tüne dve ku tu ve got ya pivanagi hünermendi brastici pivanagi hünermendi judatır mod dikar beji pivanagi em bejin herima botana eğer tu khat em bejin tu hünermendik jüve herime bi dve ku dve şuru ve da tu bu kari ves fastrana beji taybetmendi em bejin vak ma minak strana hayranjero da ama em bejin gelek stranin vak ve وقتی ام بچن عالیه بوتانه ملی چیایی دیویژن عالیه در دوره چیایی پایزو کنه پایزو کنه ام بچن حیرانو کنه لاو کنه ام بچن عالیه فولکلوری کنه جویه که وقتی ما گوز دوی کو ان ازدان تو نوا و آخر ده
تجیان کرده که تو هست ورگرته به تو بکاره به استرانه بجی بگومانش در وجد کار هنرمند کارن یکوش در دوری هم بج در وی بوتانش کاره به استرانه بجی اما او تمام دی بجن تمام وی آخی تمام وی آوا وی آخی تمام بجن آوا دارا تمام وی خوازای تمام وات چیا دوی قرکه ده دوی حتی بر هوناندن و رستاندن که حتی تو بکاری وی هستی بدی طایبت مندیه که خواه جدا هیا براستی واسترانا باش اول تا راسته مگو چما هر ما بوتا تایبەتمەندی کوێ خۆش و ئەس بێژم بێ هەمپا دەڤۆکە کوێ دناو چاندا کوردە هەیە لێ بەس دەما و ئەس بێژم یەکێک و دەنگێوی خۆش بوو یعنی ئەس بێژم هونەری دکەی ستران بێژە سترانە دەبێژی لێ دەما و ئەس بێژم وا سترانە دبێژێ راستا دبک و دنگی پرخوش بی دا عالیه دیدباری دا تشتک نو لیکر بی لی دا عالیه او طعم و هستن و شرطی لگور پیوانن وی جواکه لگور از بیشم خوشک بون و بدو بون پیروز بایا وی خوزای گلو چقاس کاری دیدی یک آد دوا او لاوک پایزوک لاوجوک از بیشم سترانین به تایبەتی فولکلوریکی گریدای وی هەرێمی چ قاستێن پاراستن چ قاستێن گوتن و چ قاستێن هەوڵدانێک هەیە و مەسەلا سبا دەسبا بana hem bitin hes kirin hem ji bo ku nêj bîr kirin yani wek hunermendekî tu çawa dirênî bi rastî jî em bêjin pirsek giring e û pirsek hewce ku mirov bi ser hûr bibe û li hember vê hûrbûnê jî em bêjin bertek nîşan bide. Çimkî em bêjin sed salan nozdemîn bigire dest heta min sed sala bîst û yekemîn de li ser çand û huner û folklara Kurdî em bêjin bi dawîkirina İmparatoriya Osmaniya bigire taybetî ji wê demê bigire heta em bêjin sazbûna komarê û salên em bêjin pênciya piştî em bêjin serhildanên li herêmê hatin darxistin û bawakê komkûn jî hatin tunekirin. Ji wê demê pê de salên em bêjin pênciya pê de awayekî cudatir em bêjin sîstem li ser çand û hunera Kurdî hûr bûye. Heta em bêjin astekê bi qetliyama bi tunekirina anî ye ama mixabin ji li gor wê em bêjin ew çand nekariye wê çandê ew bike bifatisînin. Em bêjin li hemberî wê em bêjin bertekê xurt nehat nîşandin. Ji piştî va kokunjiya pê de em bigirin piştî komarê û em bêjin sîstemê zanîn nikare tune bike bawayekî em bêjin çandî bi ser de çûye. Em bêjin wek polîtîkayên em bêjin karên em bêjin hundir da wek polîtîkayeke dewlet hatiye nîşandan û bi zanistî mamosteyên em bêjin unîversîta em bêjin kesên ku aliyê muzîkê de bijare şandîne herêma û ew huner pişaftîne. Ji girtîne em bêjin girtîne û anîne em bêjin malî xwe kirine, malî em bêjin komarê kirine, malî em bêjin sîstemê kirine ku ew huner xwastiye tune bike. Lê bi taybetî em bêjin bi nifşên nû û bi taybetî bi sazkirina navenda çanda Mezopotamya bi salên notî were xebatek pir watawê cuda û pir pîroz hate dest pê kirin. Di qonaxa sehçî sala da em bêjin sedê sed nebêjin sedê heftî sedê heştî guherandinek divî alî de aliyê hişmendî de wek zanistiyekî pêşketiye. Em bêjin proje hatine el darxistin di navenda çanda Mezopotamya û şexên wê de bi çanda rêzik albîm hatine çêkin wek em bêjin şaya strana wek projeyên em bêjin cudatir. Ev stran hêdî hêdî xwastîne ve qolî bînin resentiya wê. Nebêjin em bêjin ji Tirkî qolip andîne Kurdî. Qaynaxa ve kîjan ziman be, qaynaxa ve kîjan herêm be, li vê gorê xwastîne biparêzin. Yê gelin Ermenîn be wek Ermeniya da nîşandan. Wek gelin em bêjin Asûrî be stranekî wê herêmê hatiye nîşandan. Ev stran em bêjin radestî xwediyê wê hatiye kirin. Em bêjin ev xebat besa tinê em bêjin bi xebatê navenda çanda Mezopotamya heta er astekê were. Ev pişaftin îro bi destê bi rastî jî mixabin em bêjin
هنرمندین نوا نینو کدن بیشن و کرد خواهد دن ناف کردن و هنرمندین کرد بیشن هم هنرمندین کردن هەڵ تەڵات ئەم لێ دەری کەوانێکی vekên گوتنی خۆشببیرنێک ئەمێ بەردەوام بکەن لێ ئەم سترانەکە دینجی ئەم گۆدار بکەن ji ber ku bi bernamekî rast e yanî bi bernamekî em ez bêjim kêmasiyên xwe xebatên xwe tiştê ku em bikin pêwirê li ser hunermenda girtin ser milê xwe gelo me çiqa bikar anî bi bernamekî dido ez bawerim yanî em nikarin vebêjin lê platformên wiha de heye hewce dike ku merêv bi roja bi saeta li ser nîqaş bike ji ber ku ev civak pêwîstiya wê pê heye bi dîroka wê heye bi naskirina hezkirina wê heye ji ku hatiye bi çi hatiye çi xebat hatiye kirin aniha ev nîvşê ku aniha te bilêv kir ev nîvşê ku mesela ez bêjim ber bi sîstemek kapitalizmê ve dimeşê haya wa gelo çi heye çi tune pêwîst e ku meriv vana hemiya radestî wa bike bi awakê xweşik û paqij bi orijinaliya wê bi reseniya wê bi nepeniya wê meriv radestî wa bike لێکا ئەم کەوانێکی مەڤەکر و ئەم دەرباسی سترانێکی بن ئەمێ بەردەوام کرد Tamam. Seyrana seyranime delilim loy loy delilim loy Seyrana seyranime emremin dilimin tevbote Ez khorte از خورده میگوندیم عمر من دل من تب بوده با یارا خواب کیفی ما دلیلم لای لای دلیلم لای با یارا خواب کیفی ما عمر من Seyran al dora gündi delilim loy loy delilim loy Seyran al dora gündi emrimin dilimin tebbote Bazın el serle vende delilim loy loy delilim Az kurbana verinde emrimin dilimin tevdude gelek spas gelek spas Spas xoş. ev stranjî ez bawerim Beli. Yani دوی هرمه de strana ve işte, havziye beri. strana Strana ve ve havziye havziye. bizim behdinan usatte taybeti jem bizim li başûrê Kurdistanê jî tê zanîn, li Bakurê Kurdistanê jî û Rojava û Rûşela jî tê zanîn. Stranek taybetmendî û cuda heye.
هەواڵ تەرا مەسەلە ئەس بێژم لە هەرێمە بۆتە تایبەتمەندی دنیژی من بihîstiye mesela demek ku diçin çinîna pincarê Palatiye em bêjin. ne paletî cuda mesela li gor ez bêjim demsala Belê. mesela bihara ez bêjim dema ku diçin çolê wê pencarê wî giyayî berhev dikin ji bo zivistanê gelek taybetmendiyê wê û ez bêjim alî tenduristî de evkê wê hêlê wê hene ev yek bihar yek û payîzê dema ku li zozana diçin mesela bihara diçin û payîza didagerin dido û ya herî girîng di paleya ez bêjim Temûz û Tebagê de ma havînê de dema ku çin paleyî min nedîtiye ku kesek dido bi tenê wî karî dikin wek zibare derît ew jiyana ez bêjim kolektîv heye jiyana hevpar kar û barê kî kêm dima di gunda de dema neolîtîkê te dizanî herkes diçû alîkarî didayê de an yê tune tişta heyî didayê de ya divan her sê demsala de mesela tu bixwe bûyî şahid li gor wan demsala jî ez bawerim lawik an jî stiran li gor wan demsala jî hene ne wisa Belê em ev taybetmendî min nebihîstiye ne li herêma Serhedê ne li herêma ez bêjim yani Kurdistanê bigiştî her demsal war û stranên qidasîk folklorîk an jî herêmî tên gotin lêl bota çima taybetmendî ku heye botan çima taybetmendiyê xwe heye em bêjin yani mod karir li wisa bêje yani gel em bêjin me gotiya çand û hunera xwe di nava xwe de parastiye bi rastî jî em bêjin çandekî wisa qedîm e ku çandek ne ku em bêjin sed sala bîsta bîstî yekemîn de em bêjin çandek a neolîtîk ye çimkî em bêjin demên neolîtîkê bigire heta em bêjin roja îro eger mirov lêkolîn bike em bêjin di perên hemî em bêjin hemî awayên dîrokî de yani gel xwespartiya xwezayê her awayê xwespartiya xwezayê hatiye em bêjin kuştin xwespartiya çiya em bêjin birçî maya xwespartiya çiya xwezayê em bêjin nebata ji xwe re em bêjin seval xwedî kirine ji xwe re şivantî kiriye gavantî kiriye ev tiştê ku cûreyek tiştan bêjin ku taybetî di wê herêmê de nava xwe de zîvîranek çêkiriye em bêjin li gundekî botan fêkî çêdibe sêv çêdibe xox çêdibe henar çêdibe ama li wî gundî em bêjin derfetê nîsk genim dexil tune ye çawa kiriye evî nîskê xwe aniye dayiye wê derê evî hinarê xwe dayîne wê derê em bêjin wek di nava danûstandinek çawa de danûstandinek em bêjin pêdiviyên jiyanê di nava civakê de li hember wê li hember we pêdiviya belabûnek heye em bêjin di aliyek dî gûz çêbûyîne hejîr çêbûyîne di aliyek dî em bêjin sewal hatiye xwedîkirin şîr û panîr tiştek heye di nava wê çarçovê de em bêjin wek bazarekê em bêjin demê neolîtîkê de ji vî hebû em bêjin riyên em bêjin îpekê di nava Mezopotamya de diçûn ew çand hiç an xwe heta em bêjin sed sala bîst û yekemîn roja îro jî em bêjin di kinek em bêjin koşa û kolanan de maye wek em bêjin Serhed em bêjin wek Serheda Botan em bêjin wek hewzên Kur hêjin bûye çandê xwe parastiye ama mixabin sed sala bîst û yekemîn û pê de ev çand ber bû tunebûnê veçûye ji wê yekê em bêjin sed sala gel xwe da îdame kirin em bêjin pêdiviyên xwe jiyanê vî alî de em bêjin rak û pêk kirîne koçerat heye di nava em bêjin Hewza Botanê de çend qewmêt em bêjin wek mensûbê eşîra koçertiyê dike çend qewmên eşîra em bêjin rêncbertiyê dike paletiyê dike em bêjin dexil diçîne nîsk diçîne çandiniyê dike wê gorê viya nava xwe de hevdû xwedî kirîne bi sed sala viya berdewam kiriye wek çandeke wek em bêjin demên bihara de bi xwezaya Botan em bêjin tevayî xwezaya Kurdistanê dewlemend e ama alî nevata da jî em bêjin xwezaya Botanê pir dewlemend e wek ve nîşan da bi sedan cûreyên em bêjin nebat ê gihayê xwarinê heye tê kirin tê hişk kirin em bêjin tê hûr kirin tê kelandin tê qelandin xaf tê xwarin xaf tê xwarin bi rastî jî tu diçî çolê eger mirovek em bêjin geya nas kiribe wê nekemne şopî were tu berçî diçî çolê
Tu terti. Tu têr dibî. Tu çi dixwî mesela tu tolek dixwî, tu çûng dixwî, tu pûyng Tu dixwî, dixwî, tu bendikê qozik dixwî, dixwî, bendir qeyvara dixwî. dixwî, Bele tu xecicokê dixwî. dixwî. Tu dixwî. Tu diçî em bêjin keriyek pas vedere tu şîr dixwî, tu panîr dixwî, tu mas dixwî. Hewce ne ku te pere hebe. Hewce ne ku tu dewlemend bî. Ya Tihin gurbetir te herê Belê, belê. duyîja te dixwê, berûa te dixwê, kizwana te dixwê. belê wisa ya. Nava bêjin xwazayê de yani xwedîkirinek he. Xwaza wê xwedî dike bi rastî. Eger tu zanistî Gelo, nêzîkî em viya ji serraz bikin yani nêzîka me em bêjin ekolojîk ji civê derê tê. Eger ku tu qîmetê axê bizanî, tu qîmeta axê bizanî, tu cara ax te nava rê de nahêle. Tu çi qas qîmetê bizanî, ew qas li hemberî te merd e, ew qas li hemberî te te xwedî dike û te nehewcî tu tiştekê nakî. Yeter ku em bêjin tu qîmetê wê xwazayê bizane. Wê dare neşawitîne, wê dare nebire. Em bêjin wê xwazayê talan neke. Awakê bê zanist nêzîkî zeraetê nebe, ew xwaza te zatan xwedî dike. Tu hewce mendî te ji derveyê tune ye. E baş hevalta radikam gevaneke dijî em vekin û sohbeta me yani pir xweş e kûr e. Lê em strana jî me mehrum neke. Belê em bêjin Em em strane. dikarin Erê dema me jî hêdî ez bawerim pir hindik maye û em çend stranê dijî wilo. em bêjin êşa hunermanda dema ne wisa. Em diçin ser dika dibên dema me hindik maye heval. Em diçin bername heval dema me hindik maye. Em diçin televizyon heval dema me hindik maye. Dikam ji lû gorê berdam bikin ne wisa heval me. Em wisa lawkekê bêjin bi lawkekê em stranek botanî min dîlankê pêvegirê bidin. Meşber em bêjin elku hevalên me ku lawkên botanê guhdar nekirîne. Em hine pîşa lawik bêjin. Ay sebrad lo refo khoraleo ay malı babete xarab ede çıkal davranama dünya yaramı tüye tine diyor dayı ay dana lame lo tango khoraleo kir lele dine dinam dilan kir te dilan kir berkheri sorgulame dilana çargo şekir lele dine dinam dilana çargo şekir berkheri sorgulame goşi zedene kir lele dine dinam goşi zedene kir berkheri sorgulame Çome merge şillo lele dine dinamim Hatme merge şillo berkheri sorgulamim Digiya çimmi teker mello lale dine dinamim Migiya çimmi teker mello berkheri sorgulame shiva hasbe lauke meno lele dine diname shiva hasbe lauke meno berkheri sorgulame
gelek spas. Haval و talat. اول میگلک سپاس برنامه من نقدیه بردوامه از خاطر خواب بخوازم و به فولکلوریک و هرمی بلاوک امی برنامه خواب و خوشک امی بقدینه خلاص یعنی نه بله بله تماشاوانین هجا و برومت ام باورن بیدلی خو ام بیدی بیجین امی روزی گهاتن داویا برنامه خو به هفته لی هفته کدی به هنرمندک و مهوانک جدا امی دیسا پیشبری وبن آنها هم خاطر خوشواد خوازن لی امی بستران و فولکلوریک هرما بوتا بردوام کرم که بله امروز گلک سپاس دیکن سرناوی خبات کاری نوانه چند موضوع بتامیا و سرناوی اولین خوا جبو و در فد دایمه امروز گلک سپاس دیکن Geçik dine tolazi meşyate و meşya qazi Geçik dine tolazi و meşyate و meşya qazi Qavle minu yaramın gela o zevsun yazi Qavle minu yaramın gela o zevsun yazi Lavko verma lameye delalu verma lameye Lavko verma lameye delalu verma lameye Me خوش تتنك هيا وتبي خافلونا خيا Me خوش تتنك هيا وتبي خافلونا خيا Keçik dine tolazi ومشياته ومشيا قاضي Keçik dine tolazi ومشياته ومشيا قاضي قولي منو يا رامن كلا وزم سرياضي قولي منو يا رامن كلا وزم سرياضي جزيرة وجزيرة واي جزيرة وجزيرة واي ساعات وزنجيرة واي دلالة من وزيرة واي ساعات وزنجيرة واي دلالة من وزيرة واي Nerdüşe nerdüşe vay Nerdüşe nerdüşe vay Şaşa abdi dişe vay Delala min vedişe vay Şaşa abdi bdişe vay Cabre şamın vermişe vay Cezire ve cezire vay Cezire ve cezire vay Saat و زنجيرة وای دلالة من وزيرة واي ساعات وزنجيرة واي جابراشة من وزيرة واي gelek spas. Nana